Igore, posle parkiraju kod Milašina auto. Dozvolio mi. Opet da mi rekli, ti si pobedio napred. Nemam namjeru da se takmičim. Tako nisu moje kolege. Draga čovjek. Imamo uvod. Ćao, čao. Čekaj, neki... Učo si otišao? Jesam. Najbolji štart, vidi, nemoj, kako smo radili? Tamo ćemo na piću. Da. Kako, ovo mali. Veliki pozdrav za organizatore ove manifestacije. I Toma je teo da kaže džaba ste došli jer mi uzimamo pekar. Sad će da krene, nije još gotovo, ja sam tek počeo. Sad ću ja da tek da ga stavim, ja sam to samo ovako, inače to će da bude fokus za pobe. Kad bi se zaogoli. Nekad bi
On je glavni kuvar. Kaj tam mnogo čekati sviđa? Nisam, pa idemo onako sam prošao. Ja sam mislio da... Samo malo ga odvikni. Pazi da ne rastuliš dan u stoji. Neće, samo malo. Gaje se. Samo prasto prvi malo. Gdje tu ti malo be? Gdje je tu prasto? Dobro je. To je vidja. Najbolje. Najbolje, ne znam. Ovo je za prvu pomoć. Da se dopeče. Da ja probam. 3, 4, 2, 2, 6, stop, da. Okej. Čekaj, mi smo partneri, to je jedan. Sad će me mi pa nema, vi. Sad za ovako malo kažeš tek u 4 sada. Hvala. Nema veze sada. Kakvi mi ime i prezime. Jesenite i sva
Vezamo se. Brzo.
okupiše Zavod da naprave. Svoj Doljevac da ne zaborave, svoj Doljevac da ne zaborave. Poštovani gledalci, dragi posetioci, želimo vam dobar dan i dobro bi nama došli na prvu Toljevačku kupusijadu koja će po svemu sudeći postati tradicionalna. Jer ovaj kraj zemlje Srbije je stvoren za razvoj seoskog turizma, za lovni turizam, a kupusijada je samo jedan deo od široke lepeze koju ima Toljevac i Gornji Temnić. I pre nego što je zaigramo i zapevamo, ja ću zamoliti gospođu Dušicu Čolić, člana upravnog odbora Društva srpskih domaćina iz Beograda, da Toljevačkoj kupusijadi i predsjedniku organizacijnog odbora Radivoju Tomiću uruči prigodna priznanja za unapređenje kulture na selu i za promociju sela Toljevac širom zemlje Srbije. Takođe, želela bih još jednu zahvalicu da uručim lično Radivoju Tomiću, koga od ovog mesta predložit ćemo upravnom odboru da postane počasni član, kao što ih imamo jedno 200 počasnih članova na teritoriji Srbije, za afirmaciju sela Toljevac. Hvala vam još jednom i srećno. Dušice, hvala na ovakvim lepim rečima. Pored svih vas, dragi prijatelji, dragi posetioci, sa nama su i naši gosti, članovi opštinskog veća opštine Varvarin, Slavoljub Savić i Dejan Milanović. I još nešto, Toljevačku kupusijadu pomogli su ljudi dobre volje i velikog srca, opština Varvarin, opštinski odbor Srpskog pokreta obnove Varvarin, javno komunalno preduzeće Varvarin, javno komunalno preduzeće Glaveja iz Rekovca, Geodača Kruševac, Udruženje građana Levačka pasuljijada Sekurić, Nikola Jovanović iz Varvarina, Samostalna trgovinska radnja Aleksandar Varvarin, Trgovinska radnja Morava Varvarin, Života Janković Sokol Toljevac, Boban Pavlović Toljevac, Sveta Dačić iz Varvarina, Dragi Pavlović Toljevac, Kosta Arsić iz Čikaga, Pekara Hit Plus Varvarin, Pekara Dobro jutro Bačina, Petrović Svojnovo, Pekara Kića iz Milutovca, M5 Varvarin, medijski sponzori, radiotelevizija Kruševac i radiotelevizija Kanal M iz Paraćina. Tu su još i Gajić Nikola iz Toljevca i Marković Miroljub iz Toljevca. A naravno, dobili smo i nekoliko ulaznica za predstojeći koncert u diskoteci u Donjem Krčinu. To su po 2 karte za svaku od pobedničkih ekipa. Kad ću moći da otvorim? Kad ću moći da otvorim?
Dragi prijatelji, preko Velike Morave u goste na Kupusijadu došlo je kulturničko društvo 9. avgust iz Lučine kod Ćićevca. Za vaše dobro raspoloženje, članovi društva, odigraće igre iz Binačke Morave. Jedan veliki aplauz za naše goste iz Lučine.
Kraj Zapadne Morave prostire se selo Medveđa u kome već nekoliko godina aktivno radi i postiže dobre rezultate u svom radu Kulturno-umetničko društvo Medveđa. Pozdravite ih jednim velikim aplauzom i pogledajte igre iz Gruže.
prijatelji, svojom igrom uvek osvajaju naklonost publike, a dobijaju brojne aplauze. Narednih minuta Beogradski mali pijac na najlepši način odigraće veterani kulturničkog društva Moravac iz Ćićevca.
aplauz za omladince iz Čičevca. Dragi prijatelji, iz jednog od najvećih sela opštine Varvarin, iz Bačine, na kupusijadu došlo je kulturničko društvo Dragić Joksimović. Leskovac, igra iz ovog grada Južne Srbije, odigraće nam članovi kulturničkog društva Abrašević iz Tekije Kajparaćina.
iz sela Varvarina. U svom prvom predstavljanju sela Varvarinci će odigrati igre iz Šumadije.
Thank you.
priređe, ponovo smo u Bačinu, kulturničko društvo Dragić Joksimović iz ovog sela odigraće igre iz okoline Beograda. Trifunovi Dragana, jel? Da. Nemojte da sipate puno, malo samo. A što ne upišeš? Piši, dobar, ne?
došli smo ponovo do sela Varvarina, u kome radi kulturničko društvo Jovan Kursula. Kako igraju igre iz Leskovca, to ćete vidjeti narednih minuta. Jedan veliki aplauz za selo Varvarince. Polako pičkaju, neće neko da piče. Ali puno da kraće. Pa nije. Kao što vidite, imamo i jednog gosta iz inostranstva. Gospodin Steve je rođen u Keniji. Srbiju voli kao svoju rođenu zemlju. On živi u Beogradu, a Otoljevac je bio pre tačno 50 godina. Evo ga ponovo sa nama, ovog puta kao solista. On će nam na sebi svojstven način otpevati nekoliko lepih pesama. Steve, dobar dan i dobrodošao. Kako se osjećaš posle 50 godina u Toljevcu? Se nešto promenilo? Super. Ovdje je jako lepo. Ja bih volio da dođem stalno, ali o tom potom. Sad ćemo da popričamo malo. S obzirom na to da će ovdje biti formirano udruženje Toljevačka kupusijada, ja predlažem da ti oni nađu jednu lepu kuću i da ti budeš ovdje pravi temničanin. Jel se slažete? Evo ja sada pozivam našeg ton majstora da krene sa muzikom, a Stiva da peva, a vi da aplaudirate naravno. Eto, još jednom dobar dan. Jeste li dobro? Malo je hladno, moramo da igramo. Ovi su igrali sami ovdje i sada svi moramo da igramo zajedno. Dakle, ja sam bio ovdje kod mog prijatelja Jugoslav Brašić. Gde je Jugoslav? Jugoslav, gde si? Evo ga. Jedan aplauz za Jugoslava, jer on mene doveo ovdje kad smo bili u školu. Išli smo zajedno u srednju medicinsku školu pre 50 godina i tako sam bio pre nego što većina od vas su bili rođeni. I ovo je lep kraj, ovo treba da bude neki turistički ili neka turistička atrakcija, pa ćemo se dogovoriti o tome da neki Kenijci kad dođu ovdje u Srbiji da dođu da vas posete, a i vi da dođete malo u Keniji, je li okej? Evo sada ja ću da vam otpevam nekoliko pesama iz moga albuma koji imamo ovdje nekoliko CD-a, ali za početak da pevamo zajedno jednu pesmu šumadinsku.
Ajmo, šefe, da čujemo koja je ta pesma. A ćao, mačo, ide kod kluza, ej! Evo ide, polako. Ko ume da igra, neka igra sa mnom. Ukiwapo kijijini na kujua kwa nguo zako, hodi hodi mpenzi wangu, roho yangu inalia. Hodi hodi mpenzi wangu, roho yangu inalia. Ukiwapo natembea na kujua kwa mwendo wako. Hodi hodi mpenzi wangu, roho yangu inalia. Hodi hodi mpenzi wangu, roho yangu inalia. Di-di-di-da, 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 di-di-di-di, di-di-di-da, di-di-di-da, di-di-di-da. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana 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 sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana. Pazi sana. Kadegi na sokaku, poznajem te po koraku. Hodi hodi moje ludzie, za tobą mi serce wróci. Hey. Di-di-di-da, di-di-di-da, di-di-di-di, di-di-di-da, di-di-di-da, di-di-di-da. Hey, hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana 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 sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana 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 sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana. Srce moje obožavam te. Aja, idemo u Tolevac. Svi u Tolevac. Kupa sjada. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana 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 sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana. Mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana 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 sana. Hey, mpenzi wangu, roho yangu yakupenda sana. Kako je bako? Je li okej? Dođi ovdje, dođi da igra. Ćao, kako si? Sam? Kako se zoveš? Anastasija. Anastasija, koliko imaš godina? Sad punim 7. A, kao ja koliko imam? 7, ja imam 8, ja? Hoćemo zajedno u školu? Da. Koji razred? Prvi. A prvi? Je ti hrano? Je ti hrano sada? Je hrano? Ne. Ajmo onda da igramo zajedno. Ajmo, sad ćemo, imamo tu i naš
CD. Imamo novu pesmu koja se zove Ne znaš. Je znaš ti ili ne znaš? Znaš. Odlično. Budi kod bake pa ću da te zovem za onu drugu pesmu kad ćemo budemo ovako igrali. Ne znaš, idemo, šefe. Ako čuješ glas, onda kad si sam, kad su dani teški i kad nisi mlad, sve što nekad beše, bit će opet tu, krenut ćeš još jednom isti put. Čini mi se dan je izgube noć, čini mi se mir je sve dan, pa se kao cvet rascvetao sam, pa sad mesto noći miriše dan. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Kao da je svet stvoren baš zbog nas, kao da će svet prestati zbog nas. Čini ti se svet prestaće zbog nas, proći ćeš još jednom isti put. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Idemo! To je pesma. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ako čuješ glas, onda kad si sam, kad su dani teški i kad nisi mlad, sve što nekad beše, bit će opet tu, krenut ćeš još jednom isti put. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce odpočne da sja. Ne znaš otkuda to prošlost, ko sunce. Hvala! To je pesma za nas starije koje smo prošli puno godine i sada ne znamo to. Ono, prošlost počne da sija kao što sam ja u prošlost pre 50 godina ovde bio u Toljevac i evo ponovo počne da sija Toljevac. I mnogo je lepo, bilo je drugačije malo kad sam ja bio. Bili su, sad sam sreo neke prijatelje u ono vreme. Tu je i doktor Dragutin i njegov brat i još neki, i to je mnogo lepo. Mi imamo program koji se zove Jedinstveni svjetski forum za mir i imamo program koji se zove Srpsko-kenijsko društvo prijateljstvo, pošto sam ja iz Kenije, pored toga što sam iz Šumadije, i mi hoćemo da širimo mir u svet na novi način. Hoćete da se pridružite? Hoćemo mir ili nećemo? Nećemo da se bijemo ni s kim, hoćemo da se volimo i da igramo. Ove pesme, tu je moj prijatelj koji se zove Bata, podigni ruku Bata. On je Steva isto kao i ja, ali on je Masajac, ja sam Šumadinac.
Steva tamo ima nekoliko CD-a, on prodaje ovu muziku našu, on samo 500 dinara po CD-u. Ko hoće da ima uspomenu može da se javi kod Steve tamo, date. Ja bih volio da imam nekoliko ljudi ovdje da igramo. Imamo jednu pesmu koja ima dobar ritam za igru. Hoću nekoliko ljudi ovdje. S kim mogu da igram to? Ajde. Ajde, deco, ajde, dođite ovdje, dovedite ih ovdje. Dovedite da igramo. Čaka. Ajde, ajde. A ne samo deca, i ove mlade ljude. Kako si? Jesi dobro? Ja sam, kako će čoveć? Damir. Koliko imaš godina, Damir? Ajde, gdje su ostali? Toliko. Ajde pozove tvoje drugare. Ajde pozove. Važi. Evo da neko ne strada. Evo idemo da igramo. Hoćemo? Ajmo šefe. Idemo. I svi da igramo tamo. Idemo. Ko hoće neki dođe gore. Ajmo. Dole. Call me, I love you, and I don't know why, baby. Igra. I walk down the street, you know I like your song. What you do, you know it's gonna be good for me, baby. I like your music, you know I like your song. Aba igrat ka brojera. Kamba Wamalaga kukare, wamalaga kukare. Check. Wamalaga kukare, amore, stay. Wamalaga kukare, asama. We gotta have what do you think? You know how much I'm
valjda kukaje. Peži lijevo malo. Lepo je biti kod vas. Ja vas pozdravljam. Pravit ćemo još jedan već koncert ovdje sa mojom grupom Kaja Bunga Band. Dogovaramo se sa ovim ljudima. Idemo, zadnji put. Hvala, thank you. Dragi prijatelji, toliko od naših gostiju, članova kulturno-umetničkih društava. A sada bih zamolio predsjednika organizacionog odbora Kupusijade, prve po redu, Radivoja Tomića, da ljudima dobre volje koji su pomogli održavanje prve Kupusijade u Rusijada dodeljuje zahvalnicu opštini Varvarin za svesrdnu pomoć u realizaciji prvog takmičenja u kuvanju kupusa. Ne mogu da duže ruke odgovoriti. Ne mogu mojiti. Udruženje građana Toljevačka Kupusijada dodeljuje zahvalnicu opštinskom odboru Srpskog pokreta obnove Varvarin za svesrdnu pomoć u realizaciji prvog takmičenja u kuvanju kupusa. Organizator dodeljuje zahvalnicu Kosti Arsiću iz Čikaga. Udruženje građana Toljevačka Kupusijada dodeljuje zahvalnicu Životi Jovanoviću, umetničko ime Soko iz Toljevca, za svesrdnu pomoć u realizaciji prvog takmičenja u kuvanju kupusa. Udruženje građana Toljevačka Kupusijada dodeljuje zahvalnicu Udruženju građana Preko brda Levačka pasuljada Sekurić za svesrdnu pomoć u realizaciji prvog takmičenja u kuvanju kupusa. Zahvalnicu dodeljujemo i samostalnoj trgovinskoj radnji Aleksandar Varvarin. Zahvalnica putuje i u pekaru Kića u Milutovac kod Trstenika. On je iz Toljevca, živi u Kruševcu, ima privatnu firmu, zove se Geodača. Udruženje građana Toljevačka Kupusijada dodeljuje zahvalnicu Sveti Dačiću iz Toljevca koji živi u Varvarinu. Nadam se da je Boban Pavlović tu da mu dodelimo priznanje. Zahvalnicu dodeljemo Bobanu Pavloviću iz Toljevca. Nadam se da je to i Dragi Pavlović iz Toljevca. Zahvalnicu dodeljujemo samostalnoj trgovinskoj radnji Morava Varvarin. Pa pekari Dobro jutro iz Bačine. Preduzeću Petrović Svojinovo. Nikoli Jovanoviću iz Varvarina. Pekari Hit Plus Varvarin. Javno komunalno preduzeću Varvarin iz Varvarina. Javno komunalno preduzeću Glaveja Rekovac. Zahvalnice dodeljujemo i članovima žirija, najpre Zoranu Anđelkoviću iz Kruševca.
jednoj lepoj dami, a ona se zove Evica, preziva Lazarević, kave kuvar iz Kragujevca. Zahvalnicu dodeljujemo i predsjedniku komisije, profesoru Goranu Kuzmanoviću iz Kruševca. Zahvalnicu dodeljujemo grupi pevača Đerdan iz Jagodine. Kulturno-umetničkom društvu 9. avgust Lučina. Kudu Medveđa iz Medveđe. Udruženju penzionera i ostalih građana opštine Varvarin. Ja bih zamolio gospodina Tomu Blagojevića da dođe na scenu i da organizatorima manifestacije uruči prigodne poklone kao što smo se dogovorili na početku programa. Dobar dan, dragi Toljevčani. Čestitam vam prvu kupusijadu. Želim vam mnogo kupusijada i svaka da bude još bolja i još bolja. Da bi sve ovako bilo lepo kao što ste vidjeli, potrudio se organizacioni odbor na čelu sa Nasim Radivojem. Udruženje penzionera i ostalih građana u znak zahvalnosti i da on pamti to dodeljujemo diplomu i pehar. Zahvalnicu dodeljujemo i kulturničkom društvu Abrašević iz Tekije kod Paraćina. Zatim kulturničkom društvu Dragić Oksimović iz Bačine. Miki. Zahvalnicu dodeljujemo kulturničkom društvu Jovanku Ursula, selo Varvarin. Kulturničkom društvu Moravac, veterani iz Čičevca. Ekipi za kralja i otadžbinu iz Cernice. Ekipi jedva skupljeni iz Lazarevca. Kulturničkom društvu Vuk Karadžić iz Orašja i restoranu Zamak iz Trstenika. Dragi prijatelji, evo nas na samom kraju današnjeg programa, kada ćemo čuti i vidjeti koje su to ekipe koje su danas kuvale najbolji kupus na prvoj kupusijadi. Ali pre toga ja ću zamoliti predsjednika stručne komisije, profesora Gorana Kuzmanovića, da nam kaže kako je on sa svojim kolegama video današnje kuvare. Goran, izvoli. Poštovani domaćini i organizatori, učesnici ove prelepe manifestacije i ostali gosti, dobar dan. Sa neskrivnim zadovoljstvom hteo bih prvo da se zahvalim na pozivu na ovoj predivnoj kupusijadi i milo mi je što sam se odazvao i nisam se pokajao jer sam ovde video dosta učesnika, dosta gostiju, dosta toga nešto što je prelepo i očekivano
i što bih voleo da u svim krajevima našeg Rasinskog okruga i šire, maltene u cijeloj Srbiji, ovo tradicionalno okupljanje i održavanje nekih manifestacija, a sve u znaku očuvanja naše srpske vere i naše tradicije, našeg naroda. Ovo je nešto predivno i želeo bih svima da u narednom periodu da se što većem skupu vidimo, da omasovimo ovu akciju i podržimo ove organizatore koji su i uložili nesebičan trud. Stvarno ja im se zahvaljujem jer od mnogih manifestacija unazad u godinu dana gde sam sve išao, pa mogu da odvojim da su prve 5 manifestacija, ova vaša jedna sada danas. I ne samo da će biti gledana u Srbiji, bit će gledana i u Rusiji i u Ruskom ekspresu i šire. Znači, koje manifestacije ovako budu kao kod vas, one ulaze u uži izbor da se predstavi naš narod, naša Srbija, naša vera i to je jedan cilj, da ovoj omladini prenesemo kako treba da se druže i kroz druženje da održe ovu veru i naše pismo. Znači, nije bitno sada ko će da pobedi ili šta, bitno da smo svi lepo se družili, da sam ja zadovoljan sa svim radovima, male nijansice neke sad ne bih oko toga, da li je neko malo više zasolio ili zamastio ili razvodenio, sad ne bi to da objašnjavam toliko. Ja sam i sa članovima mog užeg izbora, uzeli smo u obzir tri rada i još 2 rada smo nagradili preko toga. Mislim da mi je krivo što nisam mogao sve da nagradim. Svi su malte ne bili doma. Ja vam se još jednom zahvaljujem na strpljenju i prepustio bi organizatoru da podeli ove naše nagrade koje smo odredili. Hvala. Milomir Miljković, Dvorane, grad Kruševac. To si ti, Miljoj, vodi vam. Specijalno priznanje, zahvalnicu za osvojeno 4. mesto na prvoj kupusijadi, organizator preko stručne komisije dodeljuje Minić Dobrivoju iz Toljevca. Minić Dobrivoje Toljevac. Dok ne stigne deda sa unucima, da mi dodelimo nagradu za osvojeno 3. mesto na prvom takmičenju u kovanju kupusa. Za ovu diplomu, za ovu nagradu, neka se pripremi Ivana Simić, JKP Varvarin iz Varvarina. Udruženje građana Toljevačka kupusijada dodeljuje diplomu za osvojeno 2. mesto na prvom takmičenju u kovanju kupusa predsjednici udruženja Slatki osmeh iz Jagodine, Dragani Simić. Niki. Čekaj!
Jedan veliki aplauz za dedu i unuke. Udruženje građana Toljevačka kupusijada dodeljuje diplomu za osvojeno prvo mesto na prvom takmičenju u kovanju kupusa, a prvo mesto odlukom stručne komisije zavredeo je Dragiša Gane, Minić i Sekurića, ekipa Levačka pasuljijada 2018. godine. Dragi prijatelji, dragi posetioci, hvala svim ekipama koje su učestvovale. Hvala svim učesnicima u programu. Hvala ljudima dobre volje i velikog srca koji su pomogli održavanju ove manifestacije. Hvala domaćinima na istrajnosti i požrtvovanosti. Živi, zdravi i veseli bili. Doviđenja za godinu dana na drugoj kupusijadi. Prijatno! A za one koji vole da pevaju, da se vesele, šator je tu i naravno muzika iz Kragujevca za dobro raspoloženje. Prijatno! Mi smo došli na ideju tako što smo učestvovali svugdje na sve manifestacije, pasuljijade, gulašijade i raznih tih takmičenja, pa odlučili smo da ajde naše selo postaknemo malo, da ga podignemo u zaborav što je bilo, da pospešimo malo naš kraj ovaj, pošto je slab kraj mnogo, tako da smo uzeli da ne bi odštetili ove druge takmičare i organizatore, uzeli smo kupusijadu za naše selo da bude i tako da smo to odlučili. Hvala Bogu da smo imali, evo, prva kupusijada u Toljevac, imali smo 30 takmičara, nadamo se u buduće, iduće godine i sve nadalje da to pređe u malo veću manifestaciju i da se održava dugo godina i tako da produžimo te skupove.